Ka National People's Party hene kasengi kala rakhe ke jingdap khat laisnem jong ke jingseng ya kene ka party baru ya kasengi kha bah nyopu prasnem jong unong seng ulet purno e sangma lasdang ya kene kasengi da kijik penher ka lama ha office traikam jo kaseng da ki arnut kid khot barim tam bat ke badairu kid khot ki baseng ya kene ka party kata oba babet ke sangma bat oba jiet kurba Habakren hagni kesengi nagaliang ubah bajab pengerup working president jok NPYF ulaong nyimla banlen ba ulet PA sangma udai nongelam ubalapau bha amtang hak jelajongi henry la itu lot ya u habaro kawai kari India nagaliang ubah babet ke sangma nongelam ubala rimtam bat ubadairu udkhot ubadonlang ban seng ya ke NPP ulaong PA sangma udai nongelam ubastat bat ubatrai sitam naga benta ka baha kamiat jong kiriulum ulai yuturu ba kumbaki sedang ya kaseng NPP haus nem arajar khadar ha ka ba unongelam jongki upi sangma ulakot ya kijingelang ya kinongelam bat shim ya karai ban sedang ya kaseng ka bathamai ka ba ki ai garteng ka National People's Party bat nadu balas sedang gela trisitom ban penklan bat ke layo ru ya kinongelam haki weipat kijela kum Manipur Arunachal Nagaland bat kum juru hakikat to kani ki benta jong kari kata kiba kiriulum kidon hagni kasngi la yoru ya kijingkren na ba kit borlang nongrem bat na ba emha simli kibadai kinongelam jo kaseng bat kejing ai khublei no president jo NPP Shillong City uba Manroy Kharpuri pengidan ki senior members ki balaju trai kamlang bat edit PS sangma kene sengi ke pemerintah kene party office jongi ngadu I babet ki sangma ibadan rengkat lem bajit ibadan rengkat lem bat kumju ya barok ki nongkit kam jong ke party ngadu jong ki state secretaries ki NPYF ki NPWF ki badan rengkat lem bat barok ki members ki pelawan na ki block na ki DCC prepare ni dak rajin kemen habang ya rakhi ya kene ka foundation day bat ya ka birth anniversary hawa nginum la panlen ba ulit PA sangma udai uta u tol leader tang jong ke jela ka bi ke jong ni henry udai leader uba lai thu lut barok koi kari India ni barok koi bat kucuru udai leader uba latre hamtam namenta kirit pat ki tribals hapo kane ka North East India hamtam bat udai weiru ba haki speeches ki jong u dengan pet parliament ujung ni